Božijem carstvu, čija je snaga u ljubavi prema Bogu i prema ljudima, Gospod Isus Hristos je glava koja se ne može uporediti sa osnivačima prirodnih religija, carevima, vladarima i uopšte sa bilo kojom ličnosti iz istorije sveta. Upoređivati Gospoda Isusa Hrista sa njima bilo bi bezumno, kao da upoređujete stolara sa stolicama ili krv ljudsku sa maslilom književnika, pošto samo u ovom istinitom Bogu nema mrtvih, već samo usnulih i živih. Samo istinita vera pobuđuje na revnost i odoleva svim naletima ovog života. Smiren čovek je ta neoboriva tvrđava. Jer kao što pastir mirnoj ovci može bezbedno ošišati runo, tako Gospod našim smirenjem sažiže nevestaštvo naših grehova. Na veliku subotu Bog je satro silu đavolsku i razrušio carstvo adske tame. Od tada đavo je bespomoćan i ne može oboriti čoveka. Nažalost, ponuđenom šarenom udicom greha, čovek dobrovoljno porobljava sebe i biva ulovljen za smrt, jer se blagoslovena sloboda potapa grehom koji je plitak i nema čoveku realno šta da ponudi. Sve korisno može izranjati jedino iz sadržaja Boga. Zato se treba odreći tih dela za smrt, jer je duša nad telom, duh nad dušom, a život nad smrću. Ne treba se plašiti ili stideti činiti dobro, jer stradanja sadašnjeg vremena nisu ništa prema slavi koja će nam se otkriti, opominje apostol. A o istini večnoj ne treba da svedoče samo reči, već nju moraju da potvrđuju i dela, blagodatna i istinita. Još u Starom Zavetu blagoizvoleo je Gospod da istinitim čudesima proslavi mošti ugodnika svojih. Tako kada baciše mrtvaca na svete kosti proroka Jeliseja, isti ožive. U besedi nad moštima svetog Vavile, velikog episkopa Antiohijskog, sveti Zlatoust je rekao: Bog mnogo više proslavlja svetog posle smrti nego za vreme života njegovog. Zato nam Bog i ostavlja mošti svetih. Međutim, sveto otkrivenje uči da Duh Sveti po neizmernom čovekoljublju svom boravi blagodaću svojom ne samo u moštima svetih, već isceljujuće dejstvo imaju i njihova odejanja i predmeti kojima se sveti služahu. Manastir posvećen prvozvanom apostolu Hristovom na ostrvu Peloponezu u gradu Patri čuva pored moštiju i odejanja i krst na kome ovaj pravednik predade duh svoj Gospodu. Ovde se čudesna iscelenja nevoljnih više i ne broje. Veliki ugodnik Božji, Andrej, što znači muževan, bio je rođeni brat svetog apostola Petra, koji takođe bejaše krsno postradao u gradu Rimu. Poslati kao jaganjci na zaklanje, oni veru nepokolebivo širiše i čistotom svoje žrtve sačuvaše sve znanje Božijeg mira i osjećanje vere, jer su pisma znali da je proklet svaki onaj koji delo Božije nemarno tvori. Pored propovedanja vere po maloj Aziji, Balkanu i drugim delovima Evrope, sveti Andrej prvozvani žar neugasive vere raspali i u Rusiji. Zato ga mnogi evropski narodi uzimaju za svoga zaštitnika, a Škontlanđani čak njegov stradalni krst u obliku slova H postaviše na zastavu. Andrej prvozvani je i preslavni čuvar prve počasti među jednakima patrijaršije Carigradske. Na obroncima kijevskih planina on će pobosti krst kao načalo pravovernosti Bogu, a koncem 10. veka veliki ruski knez Vladimir, koji stolovaše u Kijevu, upravo odavde krenu sa krštavanjem i prosvećenjem svoje otadžbine. Upravo tada će iznad kijevskog neba zasijati lučezarna zvezda, Sveti Antonije. On će ruskom podvižništvu doći kao potok na sasušenu zemlju.
Neodstupno vođen promislom, Antonije će monaški postrig ostvariti na svetoj Bogorodičinoj gori Aton. Po blagoslovu igumana Svetogorskog, on će se vratiti svojoj majci Rusiji i u Kijevu pronaći mesto za tihovanje Bogu. Biće to jedna pećina koja se do danas sačuvala. No prvu pešteru ovde prokopaće Ilarion, potonji mitropolit Kijevski. Sila mira Hristovog, kojom je sveti Antonije bio naoružan, nije se mogla zadugo skrivati. Vrlo brzo njemu će doći u pešteru blaženi Nikon, potom sveti iguman pečerski Teodosije, blaženi Joasaf, Varlam i mnogi drugi. Sve vreme ovaj Antonije će živjeti usamljeničkim podvigom, dok će svojoj bratiji blagosiljati igumane i čuveni monaški ustav studitskog manastira kraj Carigrada, odnosno pravilo kako vršiti bogosluženje u manastiru, kako pojati i čitati, kako i koliko praviti metanija, odnosno poklona, šta jesti u koje dane, kako stajati u crkvi. Od ovog svi ruski manastiri danas imaju prepisan ustav po kome savršavaju svoje služenje Bogu. Zato Kijevsko-Pečerski manastir uživa do danas preimućstvo među slavnim ruskim manastirima.